أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mga tuan, mga rayang, iya rin sa kita bihaw na programa si Mahadum. Sago hati niya mga tuan, mga rayang namin maudo sing kita bihaw. Hati niya tabiya kaibanan. Mula-mula amin mga kamu di ada gusto na ikaw tabi di dagon magpercaya atau magkagar Quran mga unahan. Jadi pangayaw ko kanyo ay na kamu dumungog sa namin program ini sa maita sa akin niya mini namin topic na kalando sensitive masakit para sa hanon si manusia hindi magpercaya Quran. Semoga pamin mga sila sadya tumayma singkal lang sadya dumug sinamin long ta ayat atau surah ng Quran dari hati niya hidayah iban hikmat kanina namin pagbisaran tagiyaw. Jadi hati niya in mula-mula mga kamo hindi magpercaya Quran ando kayo. Ini bang sa pamati niya luguson ni baran niya dumungog na ayaw maun din yung pagsalapahan. Pasalatin niya din ako. Buko na kumaga pandai-panday. Sa mga atin niya mga tuan mga rayang, mga kakampungan ko, inamin kalam sungta basahon ini. Sakit dumugon. Sinamin siya amin o penyakit habi jantungnya. Sagwa hikmat iban rahmat biar sinagi ko paamin sila amin percaya di Quran mata-matan kalam dengan Tuhan. Jadi ikaruah hati amin atau hikatu maksud dia ini. Hatinya sekolah hatinya di ayat amin sung tabasau ini dia awin salah paham. Hatinya sebab hatinya sinamin salah paham ini maka iyan kita hatinya namin kasabunalan di agun sumampai hingga hatinya amin in salah paham ini atau amin gumun ini di hatinya amin makatarlang masalasay pamahalayak kataan. Dari aku biar sembatan bukan aku magingat-ingat bukan ako mga pandai-panday sebab hati niya inamin maudo sing kita bihaon ini yari siya nakasudha surah Yasin inamin surah Yasin hati niya tag na inibungkusan niya cover niya bukun sa inibihaning pula sana yan pandai-pandayan ko na hinang siya bihaning so ini hati niya asal matampal na kauna matod naghampit sing kita pini yakto sila ni apo ulo sing kita yan halpaso uwi pa sampai bihaon sa atin ini atin niya word for word dong sin English pas sound ko atin niya iyakunan ko uno-uno atin namin tarjimahan mapagawa ko rin ayatul kursi ni surah Yasin ini na bukod na nga kalpikilang ko sa kiawa pa minha tatanda rin nakasusulat kayo dengan ustad ulama si bangsa sendiri. Nah, jadi ini ka upat perkala amin sumpat tampalun ini pasalan siya namin tafsir natin ini namin tafsir demikian bukod hinang-hinang sinakalpikilan ko sa liwag ko kiawa ka mga kitab si mga ulama namin buat sigula atin namin ulama amin terkenal bantu ke dunia dia makan dalong ta Dr. Abu Daud dia makan Ustad alim ulama long tahi Abdul Yusuf Ali kasing kawan-kawanan ng mga ulama atin antara bangsa tolong kami taha
juragan sindunya. So hati niya kawaligan kita salawat manghapag tarjima nari ako kuma amin na ustad kita. Na hati niya tarjima pabasa sinul. Dari unin pagbidaan pag-agan sila milong tarjima ba sin tafsir atau ta'wil. Namin hati niya tarjima ini hati niya deng bahasa hambuk bahasa hati niya pindahon atau lain ng pambuk bahasa. Okay? Hati niya lain ng pindahon pahambuk bahasa. Hati niya translation long sinamin bahasa sinanggalis. So hati niya bang kita mari sa tafsir atau ta'awil hati niya amin pagpasawa si mga ustad atau ulama tiap-tiap ayat tiap-tiap perkataan amin nasabot kalom sin Quran. Dari hati niya, dihain hati niya amin hakaw pon disara hati niya sabda si namin Rasulullah. Ulang labi hati niya ingkataan uno-uno taga nyawa taga jantung in jantung sin Quran ang munain surah Yasin. Kawalikan bin hadis ingkatan lang si Rasulullah taga jantung na in jantung sin Quran ang munain surah Yasin. Agi sabsi namin mga ulama in jantung sin surah Yasin at niya doon mutang atau kawakan dahil ayat peragnaan sampai hingga ayat hikangpu tagisa. At niya basahong ko namin inarab sinamin ayat dahil kapanagnaan sampai maripa at ini ayat hikangpu tagisa. Sa pamanin pamin pagbasahon si mga ulama jantung sin Quran at niya amon deng ha long ayat peragnaan sin surah Yasin sampai maripa hikangpu tagisa. Ang labing basahan niya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الزخر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Amat katin niya mga katay manghuran namilong ka jantung sin Quran. Okay? Atin niya dito palkala amin habayta habayta da sabsi namin long ta sin hadis kulang labi. In Allah Ta'ala nagpaturon mari pa dunya ang gatos kauhaan tagwalong ngayon mga kanabinabihan, mga karasul-rasulan, sa taiban mga mamamanda. In amin mamamanda, nabi lagi pun rasul narak dengan Allah Ta'ala. Artinya, sagwa in amin mga bangsa Quraish. Iwan na sinamin mga duwaing bangsa banuha dunya, wala kaya paturunan mamamanda, nabi atau rasul. Waktu itu asal aun na wujud ha Makkah ulang labi tung katus katluan tag unum ginisan at ini akidah ginisan nagugulal agama lamod ng ginisan palipalihan iban hati niya
ginisan sinamin uno-uno hadya tini amin yakunan si manusia ini hati ni aun palsugpatan hatungod pag-amal ibadat o pagtuhan. Sa mga hati namin sanbihat to, bangi namin mga sila amin nakauna hula Arab at mga bangsa Quraysh sa Makkah, bang mo sila hati niya asuhon, bang hisuingan sin Tuhan. In kamataoran kanila, in sambong nila, hati niya amorin Allah Ta'ala. Allah, yun ang Tuhan. Sa kakilahan nila. Sa buong sabkatan. Sa mga sa manusia hati niya, amin di mga dengharuan ng bangsa at hula, dia mau ning ginisa namin akida nila pamakka na duwa yung pagtag nila Tuhan. Okay? At niya piaturun maong pamakka. Pa mga bangsa Quraysh in Rasulullah Nabi Muhammad SAW sabagay mamamanda. At niya sabagay mamamanda. Rahmatan lil alamin, rahmat pakatan sin alam. At niya siya rin namin Nabi. Siya rin Rasul, siya rin mamamanda. Hati ni amin inamin hati niya loong ta insuko niya hati niya rahmatan alamin katan rahmat pakatulugan sinamin alam ang pamin kaniya mga kanabihan na kauna hati niya kupot sa jambok kauman at tabuk bangsa dari niya turun sinamin Surah Yasin hakopon bisara in Surah Yasin manunjuki paamuin hambuok dahin ha mga gulalan halam sing Quran tunjuk para Rasulullah. Artinya, tiawag diha ini in Rasulullah, Yasin, insin, dan ha perkataan insan hatinya manusia. Paggabi turun inamin Quran para Rasulullah, walhasil siya inamin mengunahi ang mga manusia, siya imamul anbiya. Artinya, Bangkati niya biya hikaw tahati niya biya basahon sa tahati niya jul bahasahon inamin siya mamin angko tagi sa amin lang ta ayat kalau sa Surah Yasin ini yung sambat ko atin jul bahasa ini bukun na pagpikilang ko sa kiawa ko rin namin ha sulat sa namin kapasitan Ustad Ulama Sindon Ulata. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin ibut pakuraan amin hiposil hikmah. Okay? Innaka laminal mursalin sabun natud in ikaw dahil mga karasulan. Punya tunjuk pa Nabi Muhammad. In ikaw sabun natud dahil mga karasulan. Ala siratin mustaqim. Adan mabuntul. Adan matulid. Adan bunnal. Tanzilal Azizir Rahim. Inyat tukallam pia turun sa Allah Ta'ala Tuhan tagpunyahi kawasa mangdaraog lagi baying ulungan. Jadi litun jira kau mamaun jira ba'hum fahum ghafilun. Diyan hay namin pag-anuntan. Atin on salah paham. Diyan namin long tatinya dia long tahatinya dia bisa mabugat. Bisar hati niya long tamasuot dan bisar hati niya sasagaon sin tao. Amin long sin Allah Ta'ala litunzira qauma ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Bangka tina dirin tarjimannya kurang lebih maksud supaya ke Muhammad maka pamanda hakatan hakatan kauman amin wala kabandai in mga kamaasan nila. At ini hati niya tunjuk ingkala minun pamangamin kamasan singkita na kauna na in mga sila yadto in mga sila iban sin mga amin kamaasan nila halom kahapungan halom kalingukan halom kalaungan bayan sinagi ko ini bukon ng disaraku kalam alam sin Quran kawakan nila yan na Surah Yasin jajima sinamin ustad tarun bulata punya dengkaku ayaw kamu tup yun bukun kang patut amahan kako pasal bukunya ng kako o sa tinihiyang kita mari paayati kapitu lakad haqqul qawlu ala atharihim fahum la yuhminun sabannal tuod pasti na tanto na umugdan in kallam akamatauran dahin kanila sebab di sila magparatsaya hakallam magparatsaya hakallam din paratsaya Quran
Dari isu namin tium lang sing kalamin. Amo kain mga tao amin miatay. Isuin mag-iyan in piat halin niya amin piat tumlangan siya namin kalamin. Amin mga tao miatay. Ini hambok sa lapaham. Basta mataw pagkaruganta atin amin laong sinolota latin niya saban na tuod pasti na tanto na tuod kumugdan in kalam mga kamatauran daing kanila. Aw magbisara mga ustad ulama atin amin kalam ni tunjok pa mga amin sila amin hadlaw akhira hati amin mga manusia wapat ng kamatay na sa ini sa lapaham sa mayta atin niya bang mo pengajian marayaw kataan ulama dakula tafsir nagiyan ini tunjok pa mga amin manusia amin bibihaw na dunya pasaling kalam ing Quran para hatawuhi kung para amin mga sila amin miatay na bang pamuhon ing Quran ini wayron na hati ni amin biya persumpatan wayron na kandamangan na sing Quran ini pamin mga sila yaton halam sindiyang lahat nila dalam singkuul nila tikmud din pakalan hati ning Quran ini para amin manusia makhluk amin buhi payari biyaw na dunya bukan sa mga sila ito atin niya sabab kataan mga ulama ha dunya nagtafsir na iyan in kalam ini tunjuk tawuhi in Quran hidayah tawuhi in Quran hidayah tawuhi bukan hatao min miatay na in Quran bukan hatao patay sagwa hatao buhi in Quran ang kanahatin niya bang kita ini natin in kalam kay na biasa ta amin hakantangan lakad hakul qaul wala asarhim fahum la yu'minun long ta parami na mga tao sila amin dito yaumil kiamat adlaw akhirah bukun in amin piatumblangan piatujuhanan sinamin kalam amin kita amin buhi yaon long pasin namin tafsir sin Quran ini bang apabila in kauman ini amin kauman mag-iyan magsambatan in mga kamaasan bat maingat di magparatsaya hakalam di magparatsaya ha Quran hidayat iban pamanda sing Quran hilaon da bawyun da sin Allah Ta'ala magbalik inamin rahmat niya iban hidayat niya ha mga tao ini in amuin mga kasaan iban sing kalaungan nila ini mahinang tampan mahinang hapa mahinang taming amin mahinang tamin maon kanila padaan sinamin karandanan sinamin kabuntulan kasabunnalan rahmat sin Tuhan pausin namin long taha ayat ikawalo inna ja'alna fi ahnaki maglalan fahiya ilal aztani fahum mukhmahun sabun na tuod bitangan namo takang bilanggo yapong pawatang liog nila dagpat patako nila supaya di makaandok in mga unila pawabat na dari hati ni damikian o mga ustad mga ulama hati na di kato magiyan ini kalam hati niya tudyo pa amin mga sila amin hati niya nagkalimon lawa na nyatay na hati niya sila amin hati na alam si mga longkap kubaran nila mga barsak sa imatan niya si mga ulama da pula dunya magtapsil damikian tiniayan bukun yan lo na tinatunjuk bukun dia nagbisa sin Allah Ta'ala min mga manusia miatay na nagkalimon lawa na yaton halong barsak yaton natin namin timatagal sinamin hukum kiamat bukun sa inamin kalam ini in Quran ini bilang sinagita kain at tunjuk pano pagpatumtum pagpamandahamin kita amin tawuhi bihaon pag kita hatin niya mawapat na tikmut na way na hatin namin abon way nabisa o magparisan si Quran halong singkuwol di na kita hatin namin sang kita palutuan Quran palong singkuwol ta di tara tumabasa di tara to hatin nabiya aw mahinang aw pa min kamumpatan niya bang aw pa kamumpatan ning Quran hatin na gunang pakay sito patay na aga lumba-lumba sa ni manusia tiap-tiap kali-kali ang matay paunungan nila Quran na di mawiyat ka atin ni matampal imang ulama na gyan na dunya inamin kalam ini bukod hati ang patunjuk ke mga sila amin nagkalimon lawa na po na mihatay na sa amin manusia amin kita biyaw amin buhi pasal mga manusia mihatay na di na makapagdawa di na makapamiat
di na makapagbisara, di na makabisala hati niya along tabi ang mga pasalan si pagtuan pagamalibadat sa insi hati niya amro ko manilingon niya amro ko aturun niya unay namin hati niya ang parasan niya amin hawak na masa sa inyo sa alam sa ito habalsak alam balsak siya ha